Hokinga mahara Taku tamari ki tanga Kariko o te riki Te mari Amuri kura paparechi Hui mai te kāhui Ki te tongo o te rā paparechi Kimi hia whaniko O wake ki te taone Momi taru me he tāne Whakanui a te tauhau Kia ora koutou, ko Chani Shasha tōku ingoa, ko Manaira Vāri tōku ingoa. Ko Horan Talepa tōku ingoa. Ko Ihaia Wallace tōku ingoa. And we are your Year 13 leaders for Te Kahui Kuratia 2025. We are so proud of all the kids for all the mahi they've put in for Te Kiwanui, as well as our regional stand earlier this year. We are so proud of you and we wish you all the best for this performance. It has been great to see the growth and progress of Te Kahui Kuratia throughout our past 5 years here at Old Tech College. We would like to thank our tutors, Ihaia, Aris, Whae Tree, Varaukura, and the Whae Chat. Today's performance we dedicate to my dad, Adam Vardy. And as my dad would say, and I say to the kids today, mahi on, mahi strong. TKK, Hey! Kāti. Tauhau, aha koa kareko He moni ki pohara ana me he hauhau He aha te paua ka whakaata Kapa ina hinga hihi o te rā He aha te paua ka whakaata Kapa ina Te Kiwanui for the very last time. Make some noise for our kapahaka Te Kahui Kuratia Old Tech College!
tonga. E kura take o mai tarangi ki runga. E kura take o mai ta papa ki raro. Tēnei te kura ka purutia ka mau. Tēnei te kura ka tā ki te manawa ka tau. Whakakahuitia ngā kura, kia whakate ai, kia pūrangi aho ai. Te mātaitanga ki te rongo maiwhiti, o tēnei pia, o tēnā tauira. Ko tō kura, ko tōku kura, haere hia ki runga. Tūturu kia rongo, kia whakamawai kia tīna. Tīna! Haumie, huie! Haere hia! E tāneko! E tuku tōhaka! Wapake taika!
Ladies and gentlemen, make some noise again for your Aotea College Kapahaka. Te kā hui kura tea.